I'm back with a new video. So the new video topic is by Bodo, Jwng Boro, okay. Ada berapa macam orang kau serasa komen kamu like Boro ralin kau garna ni. Nah bro, this is my channel. Ang English so hungan Boro hungan. Be target se okay, target nung like audience target na. So jai buji bisar nahi kan, jai buji biye mana buki pina biya. Komen aku jebel pina like ning idira. It's my choice yaar. Ang ni channel ang rale kan na. Only I should not give an bad influence. Kya ang jara hoy garji influence lo na. Eba fake kata buna, eba manipulate kalma. This is the main thing. Oh no, English rale na yaar, over smart. Come on dude yaar, let's grow up now. Okay, so the point as I have like Bodo, Jwng Boro, okay. Very much use kalama Bodo, Jwng Boro. Jaman kini bini mistake ko michi. Ambawa mane like hene like Bodo, Jwng Boro. Mane. When some particular manchia, okay, sase manchia seba sase Boro manchia sengbai. Eba bini guarantee ko point out kalambai. Eba biko hai like criticize kalambai. Mencegah dia with proof, okay. Eba bungbai, eba expose kalambai with proof. Ya dude, biau hai pina dohun pina like Bodo, Jwng Boro mane biji. Boro, Jwng Boro lo mane biji bicara bithaye. Jaulele ne. Jaulele ya belek jahiye, okay. Insulting ya jaulele hene. Jera ho jebo gya like biji bukian jaulele biko se hene jaulele. Asking question is different yaar. Question sengdeng semen. I know berat manchifra biko target kalam khabai mich khabai serko serni bagi like some comment box ni bagi bunuh okay. Bodo, Jwng Boro use kalme sen biko buji gar yaar. Just mane jera obone biaro fit kalama. Hasui deng Bodo, Jwng Boro. Uba kisi deng Bodo, Jwng Boro. Yaar Boro ni nang pote pagrab garji bana na. Issue micha matter kan bana mich srai like matter ma jam hardeng men. Ma matter ni bagi khata rale deng. Ma point ni bagi khata sengdeng. Because you just Bodo, Jwng Boro so there. Come on yaar, grow up now. Common sense gila nama. Like thoughts, jit thoughts dong. Iper gila nama. Kira understand kalam ger. Rakata berko buji ger yaar. Understand kalam ger. Bini uno bung. Ningni opinion share kalam. Yaar accept kalam ger beko. Logical kata seng. Logical kata bung. Nonsense kata comments kalam ger. Nonsense, useless, brainless man like comments kalam pegen. Like, oh no, why did you say that? He's our sir, teacher. Abe dude, if you don't have brain here, get lost from here. Okay, just get lost. Arani target abene like my target is not for particular everyone, okay. Jai like me. Jai grow up kalam kasin daye. Grow up means like I'm saying about 18 to 20 before age ko bangsin target kalam. Okay? For that particular reason sang mane video ko ang ubaw English o bung like I feel comfortable to speak about that, okay. Ang comfortable mane English o rally ni like some of the words will go. Uba dictionary muna jana ko Boro dictionary. I tried my best yaar. Be like quantity and quality ni pakai ang banit na video because dictionary ni penai na sa because word ko use kalam deng. Boro ni dictionary na sa Boro word ko yang use kalam pai. Be thumbnail lo. Because buji ger yaar. At least I'm trying my best. Ani best try kalam basing Boro purely Boro hunna na ni. Yaar munche kata gere. It's not like English bung nai sase Boro manche English bung deng, English au bung deng, Boro bung deng mix up kalam deng. Yaar at least you should be proud. Sase Boro manche dimnu yaar. At least promote kalam deng jeni Boro hari ko. You should be proud about that. Because to proud kalam la ngamba. English bung deng over smart. Come on dude, grow up your brain yaar. Don't be like small thoughts. Don't be like 90s ni thoughts jana nga. 90s gada ni thoughts pur ko labna. Like jeni community it's going like that or it's going to be finished up. Education yaar, education ka bhai na. Sirf something like oh no, you're taking tuition about English classes ni tuition la na bia bung phini na ni. It's your thought. Nungni sanai be nungni honai like you are trying to insult me. Matter kalam yaar. You insult kalam, you try to like making me down. It doesn't matter yaar. Proof nango I gave you. What I have to say you, I said you. And jealous feel rako kalam, okay? Jealous feel kalam. Go support him also. If you like him, just go and support him yaar. And because na like go unsubscribe him. Because brand man unsubscribe kalam be jana go. Jere service ko be word and na proof nango ang khabai. Already I gave you proof. You saw that in the last video. I won't say anyone like this. Like hate kalam hai, unsubscribe kalam hai sir ko baat. Don't support him, don't support her. Bidi hai na. Support everyone, yeah. Support. Good, bad, anja. Like if he's doing good, if you like his content or her content, bini content ko majang mane, bini topics ko majang mane, then support him, yaar. Biao hate gya yaar. As an influencer hisab yang sengdeng man. Sir basasi ko okay. So that was the thing. But biao basara sa sen kali. Oh Boro, Jwng Boro bidi mane. Boro, Jwng Boro mane books lene. Abe books lene ada question sengdeng ko understand kalam first of.
नाय एक्चुअली नो हेट एबा नो इगोस्टिकली आं बेखौ खोथा बुङाखै बिराद मानसिफोरा होनदों ओवर स्मार्ट योर इगो योर एटिट्युड डेफिनेटली आई हैव एटिट्युड आई एक्सेप्ट दैट आं एक्सेप्ट खालामना लायो आंनाव एटिट्युड दं इगोस्टिकबो दं मानियो आं बाट आई डोंट सो आंनि इगोस्टिकआ एफाग्राब गिदिर नङा ओके that's the thing that's the different okay आंनि इगोफ्रा एफा गिदिर नङा आंनि लाइक आंनि एटिट्युडफ्रा एफाग्राब गिदिर नङा आई हैव माय एटिट्युड लिमिटनि एटिट्युड दं ब्रो आरो मोनसे दा लाइक someone asked me question about that like someone in past okay आं माने मिक्स आप खालामबाय okay please don't mind आं कन्टेन्ट लाइक टपिक्सखौ मिक्स आप खालामबाय जि होनांगौ होनखाबाय बर' एन्ड बर' लाइक बर'जों बर'नि वर्डखौ आं आरोबाव होनबावगोन बाट फार्स्ट I have some replies for some people okay बिसोरनि थट्सफोरखौ माने आं एसे आपग्रेड खालामजानो गोसो एबा आन्डारस्टेन्ड होजानो गोसो okay so नाय like someone asked me कि like past is past आं मानियो दे इन्टारनेट लाइफआवहाय भार्चुअल लाइफआव पास्ट इज पास्ट जाया जेब्लानोखि नोङो पार्टिकुलारलि डिलिट खालामनानै नोंनि पास्टखौ नों प्राइभेट खालामोगौ माने नोङो माने लाइक द्याट्स नट द पास्ट मानोबा सोरबा सासे नोंखौ ट्रल खालामनो हागौ सोरबा सासे नोंखौ जाज खालामनो हागौ बे खोथाजों एबा सोरबा सासे बेलेग पर्सपेक्टिभजों नायनानै बेखौहाय नोंखौ बुंनो हागौ रियेल लाइफआव बेलेग जायो यार रियेल लाइफआव नों माखा पास्ट इज पास्ट वी फरगेट ओके आंनि फ्रेन्डजों आं मोनसे खोथायावहाय जाबाय बे मोनसे मिस्टेक मावबाय वी आर स्टिल फ्रेन्ड्स ओके जों दाबो फ्रेन्डनानै दङ जों बिसिनि पास्टखौ जों बावमारो ओके जों बिसिनि पास्टखौ बावमारो बाट इन्टारनेट वर्ल्डआव बेलेग जाहैयो बेखौ डिफरेन्स गैला इन्टारनेट वर्ल्ड एन्ड रियल लाइफ वर्ल्ड इज डिफरेन्ट यार भार्चुअल वर्ल्ड इज टटेलि डिफरेन्ट स' बेनो कि लाइक प्लिज यार बर'जों बर' होननानैल' माने बिराद नांलायबाय थाना नांलायनायाथ' मिथिखासै बयबो नङा होमबा स' देट्स द थिं यार इशु फिसा फिसा इशुआव लाइक someone said me once again okay controversy टटेलि माखौ होनो भिउज फैनायखौ कन्ट्रोवर्सि होना डेफिनेटली आई आस्क्ड हिम बेखौ कन्ट्रोवर्सि होना डेफिनेटली मानियो कि लाइक इट वाज वेन्ट भाइरेल बे भिडिअआ टटेलि भाइरेल थांदोंमोन आं बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायो बाट कन्ट्रोवर्सि नङा निउस रिपर्टआव फैदोंमोन जानो लाइक सामवन पिक दैट टपिक एबा बे पार्टिकुलार निउसखौ थिखांदोंमोन जानो नो राइट नो वान पिक इट आप यार नो वान टक्ड अबाउट दैट रावबो बे पार्टिकुलार टपिकनि बागै रावबो रायलायाखै बे पार्टिकुलार दैट भिडिअनि बागै रावबो रायलायाखै that's called controversy जेब्ला सोरबा सासे रायलायो सोरबा सासे like over viral जायो that's called controversy यार grow up आं बेयावसो आंखौ होनफैगोन oh no you are so over smart नों बिराद over smart नों बिराद दुगा if you आंखौ माने नोंसोर इदि like पार्टिकुलारलि मोनसे पर्सपेक्टिभजों नायदों कि like over smartनि पर्सपेक्टिभजों नायदों haters okay नों आंखौ over smart पर्सपेक्टिभजों नायदों thanks for that over smart नुयोबा over smart नुसै आं मा खालामबावनो नङा होमबा नोंनि मेगनखौ मा होनबावनो आंलाय एबा नोंनि थट्सफोरखौ मा होनबावनो आंलाय I'm trying my best कि like I should particularly bring topics about that आरो I thought like I should talk about all the influencer all these things सोरबा सासेथ' होनफैबाय like मेगन सादों नामा जेलेस फिल खालामदों नामा बे जेलेस फिल खालामनाया बेलेग जायो अके जेलेस फिल खालामबा आं मालानिखि लाइक बेखौहाय स्ट्राइक होनाय माबा माबि होनाय रिपर्ट होनाय बेफोरनि बागै आं होगौमोन देन particular last one I'm saying okay सोरबा सासे आंखौ रिपर्ट होगोन I don't know who was that like unsubscribe खालाम अबे बेखौनो फोरोंदों नामा बेखौनो फोरोंदोंलै नोंहा बेखौ unsubscribe खालाम बेखौ रिपर्ट खालाम dude यार at least understand this report in which category नों आंखौ होगोन मोनसे खोथायाव सोंदों okay मोनसे खोथायाव सोंदों like if you are watching this video नों बे भिडिअखौ नायदोंबा आं नोंनाव सोंनो लुबैयो कि like रिपर्ट अबे केटेगरियाव होगोन अबे मोनसे केटेगरियाव नोङो आंखौ रिपर्ट होगोन that's the point and that's the reason like I want to ask you okay so नाय यार प्लिज बर'जों बर' वर्डखौ बारा बाहायनाङा मानोबा लाइक बे बर'जों बर' वर्डखौ सोरबा सोरबा फानलिबो इउज खालामो सोरबा लाइक एसे फ्रेन्डलियावबो बर'जों बर' अनलायनांगौ ब्रा बेखौ इउज खालामो यार बाट डोन्ट इउज इन एभ्रि पार्टिकुलार थिं एबा पार्टिकुलार सेन्टेन्सआव माने सोदेरनाङा इशु एबा मेटारखौ मिथिगोन बिनि उनाव बुं यार बर'जों बर' I also support बर' people बाट जेब्ला बे मोनसे लाइक बेड इनफ्लुएन्स खालामदों एबा बेड कन्टेन्ट लाबोदों देन डेफिनेटलि I won't support that आं सापर्ट खालामा I'll be against of him जायानो जा against जागोन आं एबा I will expose him एबा लाइक रियलाइज खालामगोन कि लाइक this is wrong आं बेखौबो होना लाइक आं गाइखेर बायदि गुफुर नो राइट
but there is an argument points कि like if I'm right then आंनाव मोनसे argument points दङ कि like आं बेखौहाय इदि expose खालामनो हायो. That's the thing यार, understand first. So love you all, जय बर' जय आसा खालामो नोंसोर माबा मोनसे like माबा नङा माबा मोनसे नोंसोर बेहाय बुजिनो हाबाय कि like बर'जों बर' wordखौ आरो some comments नि बागै आं reply होबाय. Love you all, जय बर' जय आरो please होननाङा कि like particular सासेनि बागैल' video बानाय no यार आं बे particularly बिनि बागै video बानायाखै रावनिबो बागै video बानायाखै. It's for my comment आंनि comments निबो आरो जाय जों बर'जों बर' होनदों बिसोरनि बागैबो. Love you all, जय बर' जय.